Pozdrav svima. Evo, jedan kratak video oko garancije i jamstva za slušalice Razerove, moje iskustvo. Znači imam najjeftinije Razer Kraken slušalice, Kraken X Lite. Imaju nekih 13 mjeseci korištenja i pukle su ovdje kao što možete vidjeti. Kupljene su u Linksu i Links ne priznaje ovo pod jamstvo, znači mehaničko oštećenje ne priznaje pod jamstvo. Srećom odlučio sam kontaktirati Razer preko njihove stranice Warranty Support, ostavit ću link, i oni su odgovorili i priznali su jamstvo na slušalice, kod njih jamstvo 2 godine kao što je u cijeloj Europskoj uniji, i priznaju i mehaničko oštećenje. Jedino što su rekli da ne priznaju ako se isto dogodi sa novim slušalicama koje su mi poslali, da njih ne mogu reklamirati više. Premda po zakonu u Hrvatskoj trebao bih moći i jamstvo bi teklo, tipa da je Links zamijenio slušalice, jamstvo bi teklo od tog dana kad sam dobio nove slušalice. Jedno tjedan dana smo se dopisivali, slao sam slike pokidanih slušalica, onda su odgovorili da priznaju jamstvo, ali da moram ili vratiti slušalice ove nazad, njima poslati, oni će platiti poštarinu ove pokidane, ili kao da je jednostavnije da prerežem kabel od ovih slušalica pokidanih, što sam ja i napravio, i pošaljem slike prerezanog kabla, i ako oni vide da sam stvarno prerezao kabel od slušalica, da ih više ne mogu koristiti, onda će mi poslati nove bez da ja ove vraćam. I ja sam to i napravio, poslao fotke 2-3 prerezanog kabla i evo danas su mi stigle nove slušalice, tvornički zapakirane, totalno nove. Ja mogu reći koliko je to prošlo u mailovima. Mislim da je prvi mail je bio, znači 15.7. 26.7. su već došle nove slušalice. FedExom su poslali ekstra brzo, je došlo iz Hong Konga, nije stalo na carini, nisam platio ponovo PDV, stvarno super. Otvorit ćemo sad nove na kameri da nisu slučajno pokidane, da imamo snimku otvaranja. Dobio sam kod za software skinuti, za surround zvuk, upute i nove slušalice. To su najjeftinije Razerove slušalice, ali su dobre, lagane su, udobne na ušima i zvuk nije loš, a košta je nekih 350 kuna, tako da stvarno mi je drago da su priznali jamstvo i da sam dobio nove. Naravno, ja ću ove stare popraviti, kabel nije problem spojiti, to su 2 ili 3 žice, zalemiti, a gore ću zalijepiti ovu plastiku što je pukla, pa ne znam, od nekog rajfa za kosu nešto prilijepiti, dobro. Ove će biti onda za rezervu. Eto, čisto da znate, vjerojatno i drugi proizvođači priznaju jamstvo, premda naše trgovine neće, pa ako imate Logitech ili neko drugo, probajte, ništa vas ne košta, a nisu mali novci. Pozdrav! Pretplatite se na moj YouTube kanal, pratite me na Facebooku, ako imate kakvih pitanja oko procedure, procesa, pitajte, odgovorit ću ispod videa u komentarima ili na blogu. Pozdrav i čujemo se, pozdrav.